Silav, roj baş hevanno. Nahat xwazim ji we re nivîsekê bixwînim. Nivîsa akademîsyenê Kurd ê Rojavayî, Doktor Tarık Hemo, basa Heteşê dike, siberoja Sûriyê dike, ka çawa Heteşe, serokê wî Colanî xwe amade dikin li dijî Rojavayê Kurdistanê li dijî rêveberiya xwe ser şer bidin destpêkirin. Amêdekariyên ciddî hene, îşaretên wî hene. Ev nivîs di malpera lêkolînan a Kurdî de hatiye weşandin, me ji wê derê girtiye ve de sûra we ez hema bixwînim. Ji ber giringiya mijarê min xwest ez bora par vê bikim. Tam di vê demê de ku rêveberiya xwe ser mesede, qesede çi ji destê wan hat kirin, daxuyaniyên gelekî radîkal jî dan, di encama civînê xwe de beyan kirin ku ew amade ne hikûmeta nû ya Şamê dawet bikin Rojavayê Kurdistanê ji bo sazî û dezgehên xwe vekin, ji bo qesede tevlî artêşa Sûriyê bibe şîrîgiya rêveberiya Sûriyê, gelek wisa biryarên yan jî daxuyaniyên radîkal hatin dayîn. Lêbelê xuya ye ev kevirî ku rêveberiya xwe ser daye Hembêza Colanî gelekî giran tê ji wan re, nikarin helbigirin, yan jî li gorî mantiqa xwe dixwazin xwe amedeyê şer bikin. Ka em binerin naveroka nivîsê de çi heye kerem bikin. Nivîskar Doktor Tarık Hemo dibêje Heteşê Sûriyekî yekreng û bê Kurdan dixwaze. Heyet Tahrir el Şam Heteşe biryara avakirina Komîteya Amedekar ya Kongreya Diyaloga Niştimanî da. Ev komîte ji heft kesan pêkite. Berpirsê wê jî kesekî bi navê Hesen Dixeme. Wekî piraniya kesên li derdora Heteşê ew bi dijayetiya Kurdan tê naskirin. Ji bo Kurdan ew mirovekî xwedî helwesteke nijadperest û şoven e. Komîte ji bilî dexêm ji 6 kesên din jî pêkite. Ji wan 4 mêrin ku nêzên Heteşê û îslamîst in. Jinek ji wan nêzî rêxistina birayên Müslüman e, jinek din jî Xrîstiyan e. Xuya ye ew jina Xrîstiyan ji bo razîkirina hêzên derve peyverdar kirine. Bi gotinekê din ew weke makiyajekî ye ku divê rûyê vê komîteya yekalî xweşik bike. Anîne pêşiya alavên ragihandinê û didin axaftin. Kesekî Kurd di nava vê komîteyê de tune ye. Her wiha kesekî ku Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê yan jî Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê temsîl bike jî tune ye. Li dijî Hesedê Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê û Mesedê helwestên dijminane ji aliyê endamên vê komîteyê ve têne eşkêrekirin. Helwestên nijadperest û şoven diyar dibin. Endamên vê komîteyê helwesta dewleta Tirkiye esas dikirin. Peyvên ji ferhenga siyaset û medyaya Tirk ya li dijî Kurdan ya li dijî Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê li dijî Hesedê û Mesedê bikartînin û dubare dikin. Ew Kurdan weke îrade nabînin û Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê Hesedê û Mesedê qebûl nakin. Ew hewl didin Kurdan ji hev bixin, ji hev belav bikin. Ew dibêjin em ê kesan helbijêrin, wan weke nûnerên pêkhateyan derbixin pêş. Wiha xuya dike ku ew ê Kurdê xwe çê bikin. Li gorî wan Kurdên baş yên bê îrade yên bê hebûnin. Bi gotinekê din Kurdên ku dewleta Tirkiye ji wan razî ye. Lê ew Kurdên xwedî îrade û hebûn wê li derve bêne hîştin û dijminayiya wan bêtêkirin. Helwesta vê komîteyê helwesteke dijatiya nasname û hebûna Kurdan e. Helwestek kokteyl ji siyaseta înkarê ya dewleta Tirk û siyaseta şoven û qirkirinê ya rejîma behsa Iraqê Saddam Hüseyin e. Heteşe dixwaze Kurdên li Herêma Sûriyê yên hundirîn yên bi sedan salan el vê derê dijîn zimanê xwe ji bîr kirine, di encama siyaseta erebkirinê ya Partiya Baasê de hatine erebîzêkirin û gelek ji wan xwe tenê mîna esil Kurd dinasin, wan derbixe pêş. Wan weke nûnerê gelê Kurd li Sûriyê nîşan bide. Ne tenê Kurd yan jî Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê Hesedê û Mesedê têne bidûrxistin. Her wiha hemû pêkhateyên Sûriyê têne piştgoh kirin. Ev komîte bi taybetî û Heteşe bi giştî li dijî hebûneke siyasî ya pêkhateyên Sûriyê ye. Ew li dijî Kurdan, li dijî Elewî, Durzî, li dijî Xrîstiyanan e. Heteşe wiha bawer dike ku ew bi rêya hêzê hatiye ser textê Sûriyê ji ber hindê jî mafê wê heye ew vî welatî li gorî nêrîn û îdeolojiya xwe birêve bibe. Heteşe welatekî navendî dixwaze. Welatekî yek reng, welatekî yek nasname dixwaze. Niha li her derê xwe bicî dike hewl dide pêkhateya Sünnî bigire dest. Ew plan dike pêkhateya Sünnî bîne aliyê xwe radîkalîze bike ji bo hebûneke mayînde ya li ser desthilatariya Şamê ji xwe re bike bingeheke gelêrî. Li dijî hewldanên hêzên demokrat, layîq yên di nava Sünniyan de bi dijwarî tevdigere. Ew tenê Sünniyên yekreng dixwaze. Hewl dide ji pêkhateya Sünniyên Sûriyê gelekî girêdayî xwe û artêşeke taybet ava bike.
اگر اف آرمانجا هتشی پیک وره او وی پیک هاته لهمبری همو بشندن انگل سوریه بکاربینه. وکه چه وکو تفگر طالبان پیک هاته یا بشتون جخوره کر بنگه و لشکر که برای وی دستلطاری لقابل ورگرد و هتشجی به عین شیوه پیک هاته سنی یا سوریه بگره دست و جبو ورگرتنا دستلطاری و ماینه که دو مدرج لسر تخت شامه بکاربینه. نها کمیته آمدکاری کنگره دیالوگا نشتمانی و لگوری وی پلانا هتشی یا بجیه کرنا دستلطاری برای بکارانینا پیک هاته سنی تا بگره. ده همان دمیده و حول بده پیکاتین دن ین سوریه جهف بلا بکه برای هن کسایتین مارجینال و خفروش ادعای نونرتیا وان بکه. دبن ناوی همولاتیه ده هتشه حول ده پیکاتین جهف بخه وان بی اراده که سیاسی بکه و فرمان نه ناوندی یانجی آواکر نخواسریان والا در بخه و براویتی بکه. ده همان دمیده هتشه ارتش خواه آواد که همو سازین دولتی دگره دستی خواه اوه وکی ریخستن هول بده دولت داقورتینه. یعنی دولت بکه بشکی جا ریخستن هتشه. لگوری هتشه سوریه و تنجی یک پیکاته پیکوره. او جی و هتشه نونرتیه و بکه. فرما خواستریه یعنی جی سیستمه که نه ناوندی و نه به. ده دولت که ناوندی یا یگرتی هبه یعنی دولت هتشه. هتشه و سوریه به و سوریه جی و هتشه به. هر هزکی دن که یکی قبول نکه و شروی بنابه پرستان ایکتی سوریه وره کرن. هیئت تحریر الشام هتشه و احمد الشاری ابو محمد الجولانی و سباور دکن که وکی دستلاتارین سوریه هاتن ناس کرن و یکتی عربان و جواکا ناونتوی هبونه کیوان یا دائمی قبول بکن. اونها فایده سوده جتکیلین خواهی ناونتوی وردگرن. هتشه وکی رخصنه که خودی دیرو که بخوین و بشکی جا القاعده هول دده برول که خدمت را به. او جواکا ناونتوی را دبیجه املدجی داعشینه مخوا گوهرتیه. او جبو رازی کرنا ولاتین عرب دولتین یکبیین امریکای و اسرائیل لدجی ایران و حزب الله تفدیگره. او جبو رازی کرنا دولت ترک لدجی کردان لدجی هرم باکور رشتات سوریه و حسده هلوستین دجمنانه نشان دده. لهمبر ایریشین دولت ترکی و چتینوی لدجی هرم باکور رشتات سوریه دنگی خناکه. او سباور دکه که برای وی خدمتی و لامبا کس که جهیزی ناونتوی بگره و کاربه لسر دستلاتاری شامه بمینه و سوریه لگوری خود دیزاین بکه. راستیه هتشی دیار دبه. او نها ده قناخا هزدار کرنه دایه. حول ده دمه بدست بخه و خواه بجیه بکه. او نها ارتشه که آواده که. برای خدمتی و تکیلی ناونتوی خوازه آبوریا خواه خورد بکه و سوریه با آلیکاری ولاتین عرب و روژاوا جنوبا بده آوا کرن. هتشه لپیشی خواه تنه کردان و حسده هیز و آستنگ دبینه. جبرویه که اویده ده من پیشته لدجی کردان و قصده دست به شرکی گشتی یه ده همو واری و آلی دا بکه. اونها پیشه وی شریفت که. و رای گشتی سوریه جره آمده که. او دو خوازه وی شریک و در راستی خود جبو دستلاتاریه بکه شرکی جبو پرستنا یکتی آخا سوریه. نها هتشه هول ده دولت ترکی و ولات عرب جی بخنا با وی شری و آلیکاریه جوان بستینه. جبر هنده دوی کرد هرما باکو روشلاتی سوریه مسده هسده کنسپت خواه یجبو قنا خانو دیار بکن. دوی یکیتیه که دنوا پیکاتین سوریه و هزین دموکرات و لایک ده پیکوره. دوی دولت یکبیین امریکای یکیتی اوروپا جراستی سیاست هتشی آگاتار ببن. دوی ولات عرب جی زارم که هتشی دکاره دبن کنترول وان درکه ببه هیوی والیکار جبو تفگر و ریخسنین اسلام سیاسی و جهادی یم که رژیم عرب وکه خاین و کافر دبینن. هبونه هتشی لسوریه و نتنی پیکاتین وی ولاتی بپلچقینه هر وها و اولکاری هرمی بتواهی بخیمه ترسیه که مزم. و مورال بده همو هزین جهاد گلوبال و هیویا ورگرتنا دستلاتاری برای بکارانینا دجواریه و چکان خورتر بکه. دوی ورزانین که هتشه نال سر پیکاتی عرب یا لحرم باکو روشلاتی سوریه لیستوکان دکه و پیلانان داتینه. او هول داده وی پیکاتی لدجی پروژه هرم باکو روشلاتی سوریه و کردان سور بکه. هول داده جوانین عرب جه قصده قط بکه و جهف بخه. دوی اف پلان والا بیته درخستن. دوی پیکاتی عرب یا که حتی نها به حضران شهید جبو پرستنا هرم خدایه وان لیستوک و پلانان قبول نکه.
دوی پیکاتی عرب آرمانجا هتشی و راستی و ناسب که و قبول نکه که جهادیستین بیانی ین که هتشه او که سرکش دانه وظیفه دار کرن ورن سروریه بناوه همولاتی سوریه لی پیکاتی عرب یا لهرم باکور رجلات سوریه بکن. دوی رول و حضور سیاست مدار و روشنبیرین جه پیکاتی عرب یا لهرم باکور رجلات سوریه ددمین پیشته بلندتر ببه، برستر ببه و وجبو هتشه ببن برسوکه رد کرنه یا خورد و دیار کرد. هر وها دوی مدیا یا کرد و یا هرم باکور رجلات سوریه همو بن پیکرنین که هتشه و جهادیستین و لدج ولاتیان دکن اشکره بکن. همو کریارین کشتن، کشبرکرن و آستنکرن آزادیا دربرنی یا ولاتیان دویج برای گشتیا سوریه بیتن راوه کرن. دوی روش آبوری و سیاسی خراب یا ولاتیان سوریه ین دبن دسلاتاری هتشه دجین بیت وگوتن. کرد هرما باکور رجلات سوریه مسده، قصده هیویا گلین پیکاتین سوریه نه. او جبو هبون و مافین پیکاتیان هزام مسوگریه نه. او هیویا ولاته که خسر و نه ناوندینه. جبرویه که دوی تکیلین کردان، تکیلین هرما باکور رجلات سوریه مسده و حسده به همو پیکاتین سوریه را خورد ببن. دوی انیه که دموکرات یا لدج پروژه دیکتاتوریانه یا هتشی وره آوا کرن. دوی هتشه براحتی خال شام و سوریه بجیهنه که. دوی بزانه به که وی راستی هزه که دجبر یا خورد وره که دکاره و نچاری چاره سر کرنه و نچاری قبول کرنه ایراده یا پیکاتیا سیاسی بکه. دوی هتشه تنه وکه ریخستنه که چکدار، نه وکه حکمت و دولت وره بناف کرن. جیهن دبن کنترول هتشه ده دوی نه وکه دولت لوکه هرمن دبن دستلاتاری هتشه ده ورن بلیف کرن. دوی همو کس بزانه به که هتشه هزه که جه القاعده بو برای چکان. نه به هلبجارتنه هاتی سر دستلاتاری سوریه. سوریه جی وکه ولاته که پررنگ جه هتشه و دستلاتاری وی مزنتره. دبی جه دکتر طارق حمو. هواندو ایواری ساعت 6 نیوادا از و هوالی من رونی روحا امی برنامه یکی برفره چه بکن درباره و مسئله ده تکیلیا کردان تکیلیا روبریا خسر یا به اسرائیل ره کام بنرن چل برنامه دروژن پیش مده فرماندار مازوم عبدجی و 27 مه تبلی کنفرانس کی چاپمنی یا ناونتوی ببه جالی امریکای و هاتی ارگانیزه کرن کام بنرن مازوم عبدی یان اوی بخابچه امریکای یا جی اوی جدول کدین باوی که زندی تبلی ببه و نه دیاره یا مهم اوه که چاپمنی جهانی جمازوم عبدی پرسان بپرسن و اوجی ده درباره سبروجا روجاوی کردستانی ده هر وها مافی کردان ده برسه بده اندامین چاپمنی یا جهانی به هویا روژن خوش آزاد